Dobro drugari, jučer sam proslavio svoj 8. rođendan. Došao mi je bađioničar i odgledajte mali delić. I obavezno u komentarima napišite koji vam se trik najviše svidao. I ne zaboravite da ostavite like i subscribe. Vruće, moramo da ugasimo vatru i da... Poklopili smo čašu, poklopili smo... Ne, šta je ovo? Flaša, tačno, evo flaša, flašu stavljam tu. Onda ovdje imamo šta? Čašu, a ovdje imamo... Ovdje... Šta je ovo? Molim, čekajte malo, nešto nije. Drugari, uzet ću ja ovu flašu pa ću staviti. Ako nekoliko puta jesam plano pakla, onda kreće magija. Evo čaš. Stavio. Molim, čekajte, onda i ovdje. Nema čaša. Abrakadabra, čiribu, čirib. Stavio. Molim. Ej, drugari, ej, stavio. Nema ko. Stavio. Samo neke... Hvala me! Ja vidim ovdje u kosicu. Ovdje u kosicu. Samo pritisneš crvenu tačku. Abrakadabra, čiribu, čiribam. Molim vas jedan veliki aplauz za ove novije Evo slavno. A brka, ej! Ma meni Roki nešto